Assalamualaikum saudara lun yang plung di kampung hina ulama, yang ikan ada kana praumbang ngaitaan gulung udah kehana. Nyan abu mudi gure di ulun tempat melindung gutanya dumna. Beka jahina dika hai lutong bitaan gulung udah kehana. Hoka abu ci yang hi gerungkung bepu kia punggong inang grolua menyana behe kawa u kampung merempak langsung ngan jenderal muda. Nyan kapanyang persehi burung nyokun kana bon sit iku guda bakso kupiah kenang ijakrong sang sit abon alahai apa lupa mesakit hati ngan jantung yang kidong kudi ngehabah menyaku dumehan ku bi ampun menyaku dumehan ku bi ampun kulayu bak punggung kudet marucun ba anu mata mangat karasa daun ijakrung. Doa ni balon buah babuta ubena mumin sino di kampung mandum syaralon benci ke gada ubena mumin sino di kampung mandum syaralon benci ke gada pegah drohayu lahe mesarung hanlut ngan rincong ke bai senjata menya dengan kehana puwa embong kulayu bak kerendong kupe bak muka kawa juga no nyeca ke kulung kuna udilung sidum na dega menya ulama sidhan gebala sayang kekah mebek binasa nyoge medoa si kreba Allah kerekep lidah hai taun Buddha nyoge medoa si kreba Allah kerekep lidah kataun Buddha oh no memada pantun lon kegah semoga dikah taubat nasuha ba abu mudi jala kemea segolam dikah berat merega ba abu mudi jala kemea segolam dikah berat merega kibang thế nhá anale awan pai dengku nri thế nhà quên lời thật